Lep pozdrav iz postle, spet. Jaz sem danes želela malo več povedati o glutenu, ker veliko vas reče, sem alergičen na gluten ali pa ne prenašam glutena, pa tako naprej. A ste vi že razmišljali, na kakšen način se tale naša pšenična moka dela? Pa česa ne prenašate? A je to zmeri res gluten? Ali je mogoče tistih 715 kemikalij, ki je not v moki? Morate vedeti, da pšenica je prešpricana z res ogromno kemikalijami. Pa to ni vse. Potem, ko je požeta, a ne, lih sem se pogovarjala, oziroma mi je ena naša zebrica rekla, a veš, včasih so jo sušili nekaj dni v zuniji, da je ratala suha. Danes jo pa prešpricajo s sredstvi proti plesni in sredstvi proti žužki. Vse to mi pol pojemo, ne? Vse to pojemo. Mi se pa sprašujemo, zakaj glutena ne prenašamo. Vse te strupene stvari, ki jih mi dobimo v telo, rečejo, ja, saj to gre sam skozi, ne gre skozi, ne? Nekateri to res ne prenašamo dobro. Samo razmislek.